Ljubitelice in ljubitelji nogometa, dobrodošli v naši družbi na Planetu 2, kjer bomo spremljali obračun 27. kroga med domačim Koprom in gosti iz Celja z aktualnimi prvaki. Danes bo tole 79. tekma v prvoligaški konkurenci. Rodolfo Vanoli ob robu igrišča, pritisk Koprčanov pa ne pojenja. Kneževic podajo. Kajmakov je lepo tam opazil prostega, ali je tukaj vodstvo, tako je. Ampak tole ne bo obveljalo, kajti za vratnik mu je dihal Kerin, Benedičič podajo. Tole je prepustil tam Kerin, predloži v kazenski prostor in ostaja 0-0. Pa pregrava Barišič do Krajinoviča. Krajinovič bo tole takoj poslal v kazenski prostor in strel Barišič strelom in vratnica! In vratnica rešuje zdaj celjske nogometaše v 43. minuti. Torej, no pa še ena akcija in zdaj pa ni bilo prepovedanega položaja. Tokrat pa so uspeli zadeti Koprčani. Matej Palčič v finišu prvega polčasa za vodstvo domačih. Tole je izvedel zdaj Matjašič do Jakoba Novaka, še vedno Novak podaja, ali je tukaj priložnost za izenačenje? Ne, ostaja 1-0. Prekinil je podajo Kajmakov je krenil, se ustavil na nogah, Kajmakov s predložkom, ali je tukaj lahko priložnost za povišanje na 2-0? Ne. 5 točk zaostanka za vodilno Olimpijo, ampak zmaji bodo morali še odigrati. No tam pa zdaj in 11-metrovka. 11-metrovka v Kopru. Zdaj 8. prvenstveni gol, ali pa se lahko danes res na najboljši možen način izkaže Adam. Ne, Dangubić pa je poskrbel za izenačenje na 1-1. No in tale gol pa verjetno je namenil Žanu Benedičiču. Tako je, tukaj zdaj. No in zdaj so se prebudili Celjani. Še vedno Rorič. Predložek v kazenski prostor, Novak pri strelu, Novak in ali bo to 11-metrovka za Celje? Kaj so si zdaj zakuhali domači nogometaši, danes pa torej zna kar lepo popraviti tole kvoto doseženih golov. Dangubić in Adam, brani Adam! Zdaj pa je superiorno tole ustavil David Adam in preprečil Celjanom zdaj, da bi prišli do preobrata po izvedeni 11-metrovki. Ripeto, il primo tempo è stato un primo tempo importante, zelo dober, drugi polčas je poznal naša neka utrujenost, manjka predvsem teh ključnih 4 igralci na končni fazi, tudi si sono sentiti perché non avevo i cambi necessari, però mi dispiace solo per il rigore che abbiamo concesso, che bisogna riflettere specialmente in area di rigore. Yes, almost. We need 3 points like Celt, and I think today my players did a good job, and we was very close to win. But this is the football. Now we have great opportunity to win. And the last second we have a penalty, and we don't score. But this is football. But we must play and fight like today for next games.